Ki Asha ki dei ki wei ki ba khmat ki ba kun persha khlam COVID-19 but kham tam ha ki tu ki por ba kani ka khlam jingpang kadang jor bha ki Asha jong kamola ki bodon kuman rupusan ngut khlam ka jingshap tieng ki larung sha ki tu ki yeng ki bangat ha kani ka khlam henrei omdon ka wei ru na pedeng ki Asha jong kamola ba kin ngat ha ka te khlam COVID-19 ha pedeng ka jingtre sitom bat khlam dak tingkai ka wei na pedeng kin rupusan ngut ki Asha jong kamolai kakong hapilin pertu kayo ya kajing itu bakar pang na kibor punya juga East Kasil District bat kabalayo pediang ru ya khusnam hakasi rakhi ya Republik de nak sorkar jela dei halor kani nakaliang unong mikmat kamolai ba proses ti saukmi ulapun kup buromi kakong pertu da kasong pisa bat lengkat kajing ai sngobha ya kabala penlong ha office trikam jong u ha molai nong pedeng ha kasi sajan ha kani kasi u amli ul airu ya kamentus syaka Asha punmuri kakong Nancy sotun nomor ba omsem layo ban ai ha kasi pun kup buromi ka ha kasi malen nakaliang kakong happy partu aba ajing kren kalapan pa ya kacingmen bakalayo ya kani khusnam bat kala ai khublei kirang ba snong ya kinong mikmat u amli bat MDC kibai tre rengkat bat ka ban pendep iki kamram bala benset haka idon ka fon jong bi SSNC re madala kunas nam shu unjiyo ya ka fon jong bi SSNC henry da jingya rap da gini no kinong khwa jong bro ngun ila mun pentulun ni kikam ha bani perlong ya gini ki awareness program jong iklan sabani jaka kom sama saknam umsa umranja amauro ini kita ini kira mangan pet ding rasno mangan ai kita burung ke batakam saya ki rangba dong ki rangba sno KMLA MDC ki bala kerja nenga bangla banti udu ngoni wa ini award namba ki yo i ke jing trikam kan sno molai ke dolong sisa ke jing etrai lang ke jing etrai rengkam kekti kemon kekti ke diam jong ti anut kino yalam bi jongi knamba nyini wa ini sno molai kada ka kebanlong kesno ke badan ke juga jingya juga ke awal program ke bangini yo belong wada pengi pandemic basar khairu tamne ye kong happy ba kumjori kong Nancy ba no senjang shisha nga ba don ha ka dong inga shi iman kasni kelle pala pasla palair ya red room man ki yen red shop PSC ne shi isnai bai itri shitom shisha I deserve shisha ya kani ka award ba ka district administration ka ai do de nasro parro ba gin ai kublai kamtam ya I MLA jogi iba unkla na chipatai kan dia na do ko pori kon jongaro na tara in the past bharo mai ba award hadir hapor mga tarairu job ba ka football OM Roy mai vai ai si ai nadu butsa hadu mentaro masuk kita kijing ai panginda tho wat ka kopi ka ba san number lada nai to ngi dia thakti hi na ya na beta jo ni ru dengan kerben susu bang indan ai susu ru de kata hi ka kubor ka ba kwa ban penpawi MLA dekat sebagai bro sekalang yang arung ngadan ai kata tenis roba dan gini yo sisai MLA badang tiplut dalam sedang nisro kumukpa kajing duna jungi lapan biang lo haba ajing kren ba PT chauk me ulapun paw ki sokmen ba ki board district East Kasils kila itu bat ai khusnam saka Asha felicitator bat kumjuru ya ka Asha maulai pun muri aba nakaliang di DC Deputy Commissioner East Kassil Silong Boy nakaliang jungi la i interest tom jang kini aba nakaliang jungo beli ngami i man pa ko nga ngamdan kata kabensim yang bahaju ko kabensim kalong ya kaban ai mensim ikiwe bahaju ko po kala padong mandakaliang junga kanong teteng gidan gibriyo haba habikiyo dan gibriyo bishni atar ga jinong briyo haba bikiyo dan gibriyo bishni nega benda ka basak na lagi ka benta junga ban ka benta junga kanong ban abar ko burom mi kong happy ban nakaliang ko nansi next scam kami clear barokoi kan nakaliang jo kidu kala shiki pe ai go MLA mulai ngule sarkar la itu ini angut di deputy commissioner itu atau MLA mulai itu di nakaliang jo mar hi man akani habasan tip nakaliang jo i nakaliang ko nasi ni haplen yo ade ya kan award kan ada sokomen hadu kata pawa wa sarkar la itu deputy commissioner itu syu nakaliang jo kan itu nam tajuni ada next scam kan ga jing ai jo ga ya kan kajing itu ni pada program ji blog ni betaro dan ai bersih mi Asha ga dan wadi na mola ko ba jong do kat Asha na ga
akan bungai ama kini kita nam taka jing ha jing ya kini kalau anong sacrifice nam taka jing aku mau mene na kaliang jong ko happy para pleng junu covid nu arpo na kaliang jing asya ga iti la ka jong jing la kelet no ma na kaliang jing la ka jong jing kim tieng yo covid kim tieng yo pang yo shi kim tieng yo nun tai de ke sacrifice ta ka ta ki apa pi iti nun ta ki be ada ka benta jongi ba kum jong ta jonga ani thu on do ka